السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو دفتوتكو جرجرتو الحمد لله. إقار كم أرجع جرتنو تي في ستاندي يوكين تيسو تلفزيوني سني في ديل فينجرا أكسو ممو قتي سالي أباد مميشا كان الراكن نجيسا نتاع يرو باي رهدون كيساني قتي ميشالي أكنا التاني كيسانيس كومنتينيس قتي ميشالي نو بيكسي سينان جتو أنا اللي أسوان كان سوكي ردد دمي سينيس بيكسي سيني في اللي فايدة أنا اللي كان لينكو كقدرتو نجرجر مالي في جدنا ناني لا يرو واي قتي ميشالي وانا كسيب بيكسي سو نموت هارا هدو ددبل موجود سون أنا في غاري توري غارو جري سوكي إشين جدن تسو مايلو أيام مان تان وجود كيستين أنو كينيا جمّا كان برام نيجاتي تينان بقى أكوان براتي سيو الله على موانجري شكني أوف شكني ديدا نمبيكو نموت باي جربي ريوكي مكوري ريتشود أنا ديداني وانجري أوف سوداتا نوفي مبيكو سلاسو بيكني ميديان تكون قبدو ميشا أوفي بيكسي فتشو في نمني كفالي ميديان أفكو كفالي نا بيكسي سجدا أنا تجري أي ماما تاني أنا هجيلا أي ماما تاني قروشين جدانو عندي دو شين جدان وردفتو تكو سلاسو قويا قتي مشالي غرا سمبرانجي نتي تولا توري أكاسي هداكو مجراتي أسي تي في ستاندي لما ويبتيتني كان عندورا اللي بتين توري وانا كسكسي تجدي اتمي قاتي ددي بيرسي دنبنيا تاني را إني كان هالشينا جنانا حالا كان نسيني waraabee kanaaf hanga xumura viidiyootti ilaalaati gatiisaa baruu dandeessu akkasumallee mucaan xiqqoo daddabalee ragatii jechuudha akkam bitee sanaan hin himne isinii maa'oma fedheefu isa isinitti tole keessaa screenshot godhaatii kun meeqa akkasii jedhaan ergaa gatiisaa sirrii isinii himaa akkasumallee bitachuu dandeessu jechuudha akkasuma teessoo xarbeezaa isa soofaa walakkaallee jira akkuma argaa jirtan jechuudha isa asirraa osoo hin ta'in waan diizaanii of biraa qabdanullee ergitanii akka barbaadanitti isinii hojjetamuu danda'a inshallah asumaan hanga xumura viidiyootti nu waliin tura ilaalaa viidiyoo hanga dhumaa jechuudha laayikiis godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kabajamtoota dhuftoota jirtu nagaa keessanii alhamdulillah inshallah adamana TV staavin jira irraadduun keessa yeroo hunda gatii isaa nagaafattu adda hunduma isaa tokkoon diizaayinii isaas gatii isaas kan waliin ilaallu ta'a hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura asuma abbaa odaa gatii isaas isinitti hima viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa akkasuma laayikii godhaa laayikii gochuus immoo dagatinaa namoota barbaadan biraan akka qaqqabu jechuudha asumaan karaa viidiyoo gatii isaatti dabarfanii. እሺ ለምሳሌ የላይኛው ስንት ነው? እሺ የላይኛው ባለ ስንት ኢንች ቴሌቪዥን ነው የሚይዘው? ዋጋው ስንት ነው? የላይኛው ስታንድ መስቀያ ያለው ከ32 ጀምሮ እስከ 45 ኢንች ድረስ ይሸከማል 55ም ይሸከማል ከነ መስቀያው የላይኛው 10500 ብር ነው ከታች ያለው ደግሞ በሁለቱም በኩል የሚሳብ ነው በግራም በቀኝም መሳቢያዎቹ እንደዚህ ናቸው ወደ ጎን ይሳባል እሱ ከነ መስቀያው 13000 ብር ናቸው እነሱ ከለር አማራጭ ሁሉም አላቸው የተለያየ አይነት ከለር አማራጭ አላቸው እሱ እንደምታሳያችሁ ይሄው ይሄ ስንት ነው አልከኝ ዋጋው እሱ 14000 ብር ነው ሜትር ከ50 ነው ሳይዙ እንደዚህ ሆኖ ከለር የተለያየ አይነት አማራጭ አለው ሜትር ከ20ም አለው ሳይዝ አነስ የሚል ለሚፈልግ ሰው ሜትር ከ20ም አለው 14000 እስከ 12000 ባለው ድረስ ይገኛል በሁለት በኩል የሚሳበው ማለት ነው ያው ከለር እንደዚህ የተለያየ አይነት አማራጭ ዲዛይናቸው እንደናው ይሄ አዎ ዲዛይኑ አንድ ሆኖ ከለር ነው የሚለያዩት እንደዚህም አሉልሽ እሷም የዚህኛው ከለር አማራጭ ናት እቺ መሃል ላይ ያለችው ደግሞ ትለያለች እሷ ሜትር ከ50 ነው ሳይዟ ላይዋ ኢፖክሲ ነው እንደ ሴራሚክ ዋጋዋ 17500 ብር ነች መቁረጥርባ በስንት 17500 ብር መቁረጥርባ ፊ ልበሸኒ ኩኒ አባ ኢንቺ ሶደሚ ለማ እስከ ስንት ነው እስከ 45 ሶደሚ ለማ ጋፍ ተሚሸኒ ቀበቹ ደንዳ ለደ እሺ
ይሄም የነዛ ከለር አማራጭ ነው 14000 ብር ነው ከነ መስቂያው መስቂያው ሲቀንስ ዋጋ ይቀንሳል ያለ መስቂያ ማስቀመጥ ከፈለገ መስቂያ ከፈለጉ ይሁን እንደዚህ ነው መስቂያ እሷ በአንድ በኩል የምታሳብናት 11500 ብር ነች እስከነ መስቂያው ማለት ነው መስቂያው ማለት እንደዚህ ነው መስቂያ ቲቪ የሚሰቀልበት ማለት ነው አዎ እሱ የደወለችልሽ ነው መሰለኝ አቋርጥና ቪዲዮ አሁን አስጀመርኩት እስካሁን የቀረጠ አልነበረም ይሄ እስከነ መስቂያው 11500 ብር ነው 11500 የሰረኛው በሁለት በኩል የሚሳብ ነው ሜትር ከ20 ነው 12500 ብር ነው እስከነ መስቂያው አማጀሪኩኒ መስቂያ ሳቲኒ ሞክለቶኮ ይፈቶርባ ቲቪ አባንቺ አፍተሚለማ ቀለል ያሉ ነገሮች ደግሞ እንደዚህ ያሉ ሳይዟ ማለት ሲላል ሜትር ከ20 ነች ከነ መስቂያዋ እሷ 9000 ብር ነች አይኩን ደረገቲ ቀነሱ መስቂያ ሳቲዎችኒ ሪኩ መሰገዲ መስቂያ ሳቲዎችኒ ይሄም አንድ ናቸው እሱ ከታች ያለው ደግሞ ከፍ ይላል ከፍታ ወደ ላይ ደብል መሳቢያ ነው ከነ መስቂያው እሱ 10500 ብር ነው መስቂያው 9500 ብር ይሄኛው 9500 ብር ከታች ባለው ደግሞ በሁለቱም በኩል መሳቢያ ባለው ነው እቺ በጣም ጽድት ያለች ነው አንድ በልና ሁለት መሳቢያ በደንብ ተቀርብ akkuma argitan ko hordoftoota koo gatii isaa tokkoon sinitti miira inshallah diizaanii barbaaddanis diizaanii of biraa qabdanus ergattaniinaan akka barbaadaniin isin hojjechiifamuu danda'a tizaaziidhaanii kan qophii barbaaddanus immoo akkuma kana argachuu dandeessu inshallah asbiratti immoo maashinii uffata miiccuu yookiin laawundarii yookiin gassaalaa dhanniin gadda beeksisa irratti mucaan tokko kan bakka hojiitiif ta'u isa kamii jedhee gaafatee asumaan namoonni biraallee yoo barbaadan jedhee asirratti isinii dhiyeessuu barbaade egaa isa kanadha kan bakka hojiitii ta'u isa kana inni kun automaatikidha irra hedduun keessan egaa mana arabaatti ni beektu jedhee yaada kun automaatikidha aluma tokko bishaanitti uffata keessa galchinee saamunaatti nannee keddaan ofiin bishaanitti naqaa ofiin miccee goskuu isa cuunfuu qofa illee miti goskuu isa akka aduutti illee goskee nuu baasa jechuudha isa kanadha bakka hojiiti isa kana wayyaa abbaa kiiloo 20 gahaadha egaa yeroo ammaa kana xiqqoo qannaseera laa akka dheengaddaarra gatiinsa isa dheengadda bite sanarrillee gaafuma sana miti kanan bite xiqqoo bubbuleera amma garuu yedduu kana qannaseera inni dheengadda 34 bite amma 31 hanga 30 jira inni kun inni abbaan kiiloo 20 automaatiin kun immoo birrii 39 yeroo hammaa kana jechuudha abbaan kiiloo 20 sana bitachuu dandeessu namoonni bakka hojiitiif barbaadanii amma fakkeenyaaf ganda tokko laawundariin hin jiru isin immoo dhattanii carra kanatti fayyadamtanii esa hojiin kamiyyuu bakka kamoo hajiraatu garuu carraadha kana carraatti amanuu qabna jechuudha hojiin wal bira daraddaramee suuqiin tokko wal biratti banamee fi miti eessattuu carraa keenya jechuudha akkasii namoonni yaada kanaa mana laawundarii banuu barbaadanillee maashinii haala kanaan haaluma salphaa ta'een 39 bitattanii hojii kanallee jalqabuu dandeessu jechuudha manaafillee achumaanis hin gargaara akkasii inshallah akkuma kana yeroo haalli naamijaa gatii meeshaalee tokko sin biraan